ادا خوش ناڑی نبی بخش آمدلی گوری خیر جان سنگتا سلامہ دے گا مرشی ماں مجال سا کھنگو یہ علاقہ کراچی ہیں پیپری دا صورت کا نوتا کا محفل بھی گئے مرشی ہیں محفل 20 تاریخ سال پہلا مہینہ سن 2020 شہر کرم خانہ سیرت دافتہ محفلہ کھنگو شاعر غلام قادر فرماش محفلہ موجودہ ریکارڈنگا کھنگا پدا سوری علی نواز فرماش سنگتائیں دوستائیں کھلائیں فرماش شاعر خان میرے بازار شباز فرماش یکی کولواش کرخانے فرماش ڈیرہ غازی خانہ محمد میرے فرماش اللہ میں سنگتاں دوستاں خوش کنا چلو یکی دا فوجی باز خانے ناڑی طرفی فرماش استاد رئیس فرماش بازار شباز اللہ سنگتاں خوش کنا ناڑی دولت خانے بازار فرماش اللہ جی با منگاٹا ہردن دستا میں سولے رب ستارا واللہ باپ کھلنوہا محمد مصطفیٰ پارا تھی لکھے تھورا وانگوما شکر یون انسانات تارگا یوڑ دھرتی سوادے مانے آزمانا کو سبز حکرہ سائر گئی ہر کایا ربانا میرو شاہری شوکے گو پاکے ربا احسانا ہما کے میں بادا لوٹا تروان بختا پدا بان میں دوستا منگے میں مراتا خدا بڑھ عزت آلیا نامی نامی سوری اگو پیار بارا مردہ سمارا نامنا میر خانا خدا کون کلا ہیدا تبار خانا تی واسطہ کو شاہر آباد یدر شہر پرشادینا مشہور لیڈر میتا کمے گور شانی یا مردرہ گالا سرا نشتا کوہا برکتانی یا فوادن نمرو چتری درازہ گرد ماڑی یا کلتی سوہوے جیر ماڑی یا کلتی سوہوے جیدائیں گو گزبوڑیں گو سوڑی یا میں بتانا در کلا اور یہ ہاتھن بھی دبازی یا شلو رائن پورا نشتا گو مرد طاقت آدھی یا تدینہ گنڈھلا دوستی گو پورا تا ہلانی یا ترال تیرا وامی دولی بہتر برزی یا ترا بخبول عزت آدھائی دولت بے ساوی یا شیر و شیر علی دعا یک شدتی بیڑا ترفی یا نامتی چلتا ملکا تی تاریخا دنیا سید سارتے سا سرے رستا تمامی دوست غمی یا کلن فیصلہ حق ترنستانال چلی یا ہم درد بلوچانی تیروگا سوچ لڑتی یا تکان سیرا کرتا روا یا رسما سیا کناگ ہر کسا راضی تی کھلا گو محبت یا مہما حکا حقات خاص پیگند لاتی یا حیراتا مزمیر شاترا پاکے رب راضی یا کچاری اپنے نشتا کچاری یا پونے نشتا تھی بٹھا ہر کدیانی یا شادین نیام گاڑنگا بلو کے محبتی یا سوادے چل میری شامل ہے یہ بات ہے سوادے چل میری شاملو چیوے سوردی یا دلتی میں بھلا خوشان دلتی میں بھلا خوشان ہے جی اللہ جی بالانگے دالے کبیرو شام پاچی نیست کوڑیا اچانک بھی سگا بیمار تھا دل دورا بسنٹی میرے مقدری یاد گانی پورا گزرت ٹوڑیا مولا مشکو اکبر کا شکر خانونا بھئیا ہر دن پیسہ مازیری یا میں کہا کہ مانی یا برتا ملتانا کھلے داخل واڑا سرجنانی یا جفاگا ڈاکٹرہ لگتی رپورٹا گند ٹی وی یا شادینا سما ہستا تھی روحا سوچ دو سیا مرشی ینتا چٹی نی ملکان غرط زرتی یا ہمیشہ میں آخری موک جی بات ہے سلامان ہے تکومی یا کھڑے تھی کلمے وے در شداد روی دنیای یا سندہ 2000 شاندہ مہینہ سالہ دومی یا تاریخ 12 روشا یا دندے کب تدر تھی یا کوہاں بھنگھرا سیگے پشادین گورشانی یا شدہ یا تھنگے وے تارے ردستا وارہانی یا کڑکن زارنے گھنٹی شدہ حال بھی تکومی یا امت غات کا لکھے ساوا بے ساوی یا جنازہ حافظاندہ تپلا نیگوا سنگتانی یا نیگوا سنگتانی یا لکاندی یا کھلا چھیڑی رو گئے ہر کگڑتی یا لڑانگو
متگے بھتا بدا کوڑی کارکناگی چور وکالی وی تیرا شنستے لچگلی یا مزار کان زفر و ہردی بارکان دوست قومی یا خدا شای عزتا بشکا مینے گا ڈبلی یا پھشا دینا یدور شہر موسا اڑکیونی یا مدستا چاڑ ہزار نشتانی فنکاران دیگی میگا کامری یکتی گو تورا دنگوانی ازگر بو ہمی سازا نصیب و بھورا گوری یا ہزار کامے بھلایتی کوئی تھی مدر کی یار علی کوئی تھی مدر کی یا کھلا ہو پارت لگے نا میرزار گور شانی یا ہے یہ بات ہے کہ میرزار گور شانی یا مسندہ سانگڑا نندہ شرطہ ہے تخان میرا حمید بس گزار شہرہ مارو